Hei hi akasvani aizolani chansin thar achhiar tu silin sang puya. ZPM flagship program bana kai handholding policy kalpui dan tur chief minister Pluto Mohovin ngai tu ani. Congress party chen sarkarin so thing thale thalo an thenna great an soyang chumi puiten an thar sok theng MT chon zon ani anti. National Institutional Ranking Framework NIRF Science of Nipolin zirna in sang Higher Education Institute tha ate na IIT Madras to pumpuya pakhatna ani. Sarkar Bujam PM Surya Gar Muf Bijli Yojna Noya Model Solar Village Di Hoten Dan Turkai Shwena Titsuak. ZPM flagship program bana kai handholding policy kalpui dan turngai 20 min khan Chief Minister Conference Hall Chief Minister Pluto Mohovin Mizoram State Policy Coordination Committee le Implementing Department ho tu tan thu khoma Chief Minister chon handholding scheme chutlang zar anchak to a ti tur chu loma piang te chin fel vat andu to hle ti a he scheme hi bank tene na trangko pa kalpui tur central scheme omsa then khatene na convergence kalpui tur ni a progress partner data na rul le ngai malak na de uzer ani ti soin da khamero angai lova ati tha te ta na interest omlo ani thunga ngati bana kai policy cholon de veka kalpui tur ani chungin ezon na thata ka lo kalpui mek to sa te mazonga han puya mason dor thei te pui na tur bik CM special package CM ani don ti soin tran puina sumero atam thelo wangati a he special package dong tu tur hi implementing department te pokin an thanganga an vil zui boka ngati kumin bik hi pilot project angin an kalphotanga atulang zelin antilen thodon ani ti bok pulalma soma pacho member secretary MSPCC le planning secretary ni bok chuan handholding policy kalpui dan tur don to te asoi fi a puel pila changkima MD zitko chuan interest free loan kalpui dan tur le guarantor sarkar tan dan tur ro manate soi fi bok ani Home Minister Puke Sabdangan Ration Card Samram Rile Airport Chungchanga te thubel chen dolo mangin eptu10 mi puiril ru shuai pentumin anti thabar fawati nimin khan ZPM chuan ZPM party office a chung khom hunan mangap na ta hian Puke Sabdanga chuan thu sen eptu party 10 Ration Card Chungchanga pui thu an fadan adik tok lovap sungko khosak zi omjok Ration Card war mang tu 10 sarkar tang bu fai subsidia an le naman ti sana hian sungko har sajok Ration card engle ration card pon mang tu te hom lowati a tuna hian supply minister malak nei ration card siam that na kalpui me kani a chung ko sakhar sa jok tan phurit tur hom lowati Home Minister son tun haya samlamin an duty campul leimin an then fai chu ep to party lamin mi pui ti thabarin thuan vor dar le vak maya hetianga thu bel chen dolo manga mi pui ril ru an koi peng thin hi apoya ni ti a asam sarkar nen po ramri chungchanga Thatakin meeting an ya masona mo chome kaniati airport chungchanga po Mizoram ta na thatur zirchena na ani chaulain ep to party lam chan thuna siam felta angmain tu thang dikloan vor dar le chiam meti a sarkar thane turchon opposition party thatak ne ngaya chu wangin opposition party te point sarkar ti boitum nan thu bel chen dolo an mang fowa hei mi puin izat lerin lo theina ni ati home minister chon an tholak na aikal ti bo chu then khatin an hu phur puin anti the andring lo hiala sarkar malak na in department tina aikal an nei len lo zoni a aikal ti top tor thu chu siamani poka ti top lo department anom chuan department ho tu ten mo an phur don ani ti a aikal ti top awang hian mi puin har sana engin mo chen chu an tok nge don ti sarkar ho tu ten an phutlang veka amaro chu huai sen taka ram siam thatna kalpui nga ya mi pui po an chelangai hle a huna kalanga thil alarin herdik mai don ani ati Sarkar Pui Ministry of Social Justice and Empowerment Rohman angin nimin khan District Administration longtai bul tumin longtai kho pui chunga zirna intrang sanga Nasamuk Bharat Abhiyan Drug Free India campaign ne ni longtai district ai chuan Nasamuk Bharat Abhiyan atan hian district borsap Rohman angin longtai officer 10 zirna intrang sanga thu sein hunan manga Nasamuk Bharat Abhiyan pualar hlo tilo tura intiam kamna soirwalin hunman ani Nasamuk Bharat Abhiyan Polhen Scholarship District Chunga Village Council le zirna inthen khata po hun manani a zirlai tan ruil hotilo tura thutiam seirwan hunan mangani Deputy Commissioner Office si ha kai shruain in Nasamuk Bharat Abhiyan ruil hotilo tura intiam kamna chu hun ni ane ni a DC Office tol zola SDO Sadar pu vanal chhonne na kai shruain zirlai tele mi pui thanam takten ruil hlo la ka filhim turin thutiam an chamruala ibaka hian DC Conference Hall si ha khochunga head of office te chuan Hemi Pola Sarkar le puina bo sai Union Minister of Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar Kholian not nuaya program and manchu video conference manga chimim intiamna chamruala ni bok
na samuk barat abian ina tumber chu thalai te rui hlo te lo tura zirti la tanpui ngai te tanpui na mun sil she le roi thlen ni in august som panga san som ni khan tan ani a tudin hmuna na samuk barat abian hian thalai Bible som pakhada nu ni thleng phak to in thalai te rui hlo te lo tura in zirtir pelama nakin luka ram shroi tu tur ani na shereng tura an fin na le siamate ram le nam ta na manga India ram develop India tura thei top chu tura in zirtir na akeng tel ani khozola Krisi Vigen Kendra KVK thoktu de chonimin khan aidu zola so thing ching tu de chu so thing chin en kol le processing chungchanga training an pe a Dr. Masom Kimi senior scientist and head le puram bot se SMS agronomy KVK Aizolten zetin an pe ani heuna an kun thoktu te chuan an so thing chin konga an harsana sang te soin sample an no ken atangin bacterial wilt shoot borer le rhizome rot te muani a heng so thing na sang en kol dan tu le ven dan tu te shil shiat ani adu zol ko hian so thing ching tu chung ko somma pali omin training and chim kim thevek ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC cha sarkarin so thing thale thalon thenna great an soyang chumi puiten an thar chok thek MT chon zona ni anti Nimin Khan Aizol Press ka pa chanchum mi te komin MPCC treasurer Dr. Lama Somangha ka chon tun nai agriculture minister le advisory chief minister ten so thing le shal chungchanga mala kan tum dan thren khat an soi chu so thing ching tu tan him lo le ha thon na mai tur nia an hriat thu soya ZPM sarkar so thing thren tum dana grade A chau cheng somnga le achung nam lei tur an ti a grade B chu ching tu te le alei tu te in beram na tura an da chu tha an ti lo le ti soim Mizoram so thing grade a then ani an thingai lova an then ani chon grade then dan tur a quality engchen nge ti in ka chhuena omlo ba ka alei tu ten grade B anga so thing quality an then teu chuan a ching tu te atuar tu turani dona hei hi thalo hle ni anti khopui mi so thing ching tu te ta an le sak don lo anti po tha lo anti thu soin ZPM chal manifesto in society in register te so thing le sakan ba a sti rolin khopui mi po ni se an so thing chin na kho society a so thing ching anga in register chu phal sak nge turani a khopui mi so thing ching te sarkar hin anga event turani a atha thamot big turani lo anti bok MPCC treasurer chuan so thing lena tur minimum spot price paying tur chu ashan pain budget a omlova ban kai policy noya Vibel se zani dani a ni kumloma thai thale na Vibel se za som anda anman lo nen cheng Vibel se thum som anga ngai the ni thu sem so thing sarkar chu danin quintal no somvel Mizoram thar tur ngai ni a so thing thar tur sarkarin achu chu zat ngai tuina be tham hle ti asoi bok ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga puan ani National Institutional Ranking Framework NIRF sang som ni plin zirna insang Higher Education Institute tha athenna IIT Madras pumpuya pakhatna ani IISc Bengaluru chu pani na in IIT Bombay chu pathumna ni a NIRF ranking hi Union Education Minister Dharmendra Pradhan chu nimin kha New Delhi atlang zara University category B ka IISc Bengaluru Jawaharlal Nehru University New Delhi le Jamia Millia Islamia New Delhi te chu asang pathuman oma Engineering category IIT Madras, IIT Delhi le IIT Bombay ten andota. Management zirna IIM Ahmedabad chu pakhana ni in IIM Bangalore le IIM Kozhikode ten andota. Medical lama AIMS Delhi chu sang barin Postgraduate Institute of Medical Education and Research Chandigarh le Christian Medical College CMC Vellore ten andot ani. College chate na Hindu College Delhi sang pera adota Miranda College le St. Stephen's College Delhi te an ombok ani. NIRF ranking a hian zina in sangro zanga chuang category changchanga dina sing kha chuang an thelut ani sarkar pucham PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana noya model solar village ti hotin dan tur kai shona ti chuaka Union Ministry of Renewable and Renewable Energy Ministry chuan thu chu semin he scheme no hian district na model solar village pakhat zel din ni dona ti a he scheme ta cheng Vibel se zere chong dani in kho pakhata cheng Vibel se khat zel model village tan pek ani ang he scheme no thin tang khuwa than chu de chu mishing sanga ai tam emo special category state tan mishing sang ni ai tam chen na an tur ani chanchin thar chiar ti tomna na tang pui ZPM flagship program bana kai handling policy kalpui dan tur chief minister pel do mo hovin ngai tu ani Congress party sarkar in so thing thalo an thenna great an soyang chumi puiten an thar chok thengem ti chun zo nani anti NIRF sang ni somni puli in zena in sang Higher Education Institute tha ate na IIT Madras apumpuya pakhatna ani
sarkar lai puchon PM Surya Ghar Mizli Yosna noya model solar village ti hotin tan tur ka shwena ti chuak chuti song chu chanchin thar kan pon thei chu ani